Hai guys semuanya, kembali lagi di channel kami Ekas Crash. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Yo, kian like, subscribe tak pupul. Two hours later. Tilang juga Pak? Ya dulu, kita. Kenapa ditilang Pak? Ini kan motor ada surat-suratnya. Duel aja tuh di sana Pak, di sawah. Nggak apa-apa guys. Hei, ada apa ini? Kenapa? Uang besak, loli lewat. Kan muka saya ganteng Pak. Kenapa ini? Saya tidak jelek Pak. Ini Anda nih, kenapa ini saya nih? Pergi. Tungguin aja besok. Two hours later.